أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأجمعين. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, tumu-tumu bikin ke hadirin salah seleki, tokoh masyarakat, panitia pembangunan masjid kita Nurul Jamaah, panitia pegawai syarah, ibu-ibu, saudara sekalian, keluarga besar almarhum yang kita sengaja dipanggil untuk datang memberikan takziah. Mak bagai-bagai sera inin nawah rigau angkana lena salasura melebi taro Bapak Amiruddin Laisul Lauri Pamasena pengallahu subhanahu wa ta'ala. Selawat nania mapas salama masa lauri sisi ala birna nabinna pengallah ta'ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lauri alena secara pribadi, keluargana, sahabat-sahabat melebinar itu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karramallahu wajha, makutoro to macindulai ri sahabae, lauri tabi'inye, makumanang risininna umat selenge, letuk makukowe iya tuwe, makutoro pemang iya lisilori pamasina pang Allah subhanahu wa ta'ala. Tabe dari keluarga yang ditinggal, angka ki pole meki melingi pengajak agama, baca-baca ayat melebih pole ri pang Allah ta'ala, sare kuamangi tak bagai-bagai sare inin nawatta rigau ajok kangenna alena almarhum. Mudah-mudahan alena Pak Amiruddin insyaallah wang kalinga karya beseding Pak Birjama ya modalak na bulai ya iko mak Birjama na titawe tau matarette na sampajanna ya ko na jagai ni tawe Birjama na tau makanja na itu sampajanna. Yero alena almarhum genna nih. Kewajibatta idi tautuwe pura ni papole. Pura nilai dio, pura nilai walung, pura ni sampajangan, liantara nilori kuburu Makapuni apa perkarana kewajibanna tautuwe lauri sisena tau lisil lauri pamasena pangala ta'ala. Kesyukuru iya repae pura ni ipapole itu. Mudah-mudahan insyaallah didoakan nih na terima dicimanang ni pangala ta'ala sininna amalak dicinna. Amalak solena perjuangan na tuo bangun ni peradaban na keluargana nasalayang ni bola maka kanja ya alhamdulillah bolane cukup betina berjuang
Kumakui bola na tahu ye, di na gampang-gampang. Kemudian nasalai keluarga na, nasalai wija-wijan na, matteru pura madecing, pura na pitat contoh-contoh madecing, ma birjama, mas sempajang, ma puasa, karena podo na paterima imana decin na pung Allah Ta'ala nalongi ki buruk na, nalingi hambusa wawangi apole ri suruga pammasena pung Allah Ta'ala, nasuari wilampun na ruriku buruk nariat dampeng isinin na dosa-dosana, nasaba iki gagalappo pole ri sinin na dosai, nasaba taume mami asanna. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa sakarina wa unsana. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa sabbit lahu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa sabbit lahu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa sabbit lahu. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat ya qadil hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Idi padimunrinna nasalaiki tentu mawase-wase ki. Tentu de patomelok masarang ko menurut akaletta, menurut pikiratta, maladda ipuji tomo-tomo malebita, apalagi to magama tau soleh, maladda ipuji lakita, inarakata tato pole, melo kilay papahangi makada iya je tu yasengi amatea tanya elo taulino, tanya elo na sewa-sewai, sangadina angker itu, angka memang itaroki ri kita batowe, angka memang itaroki ri Al-Qur'annya, nariko angka itaroki ri Al-Qur'annya kajadia tumatu. Na pedangi pun Allah Ta'ala ri ayat malabina makada kullu nafsin, angka makada wali kulli ummatin ajalun, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Atau makada kullu nafsin dha'iqatul maut. Yero taside wawang, taside tau, taside kaum, taside zaman, angka mana capak-capak na urusan na taside tau. Fa idza jaa ajaluhum, nariko takapun yero pasuka ajalan na taside tau, la yastakhiruna sa'ah. Dia nawad ding ipasoro cek dek muah. Wala yastaqdimun, deto nawat dilay pamaju. Mancaji wi ketentuan mutlak na pung Allah Ta'ala. Ya jadi angkai hadir ya okoe aleku na laupau pacarama matito. Maga di itu? Tumeng kalinga cerama? Yero ayae dena na pawi makada pagaluga, padaraga, padangkaga. Tau sogi, tau kasiasi. Oko dara emonro, oko kote, oko desai, cidi ba kuncina isang ya mateng. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya nak kinyawa mo iya tu, angka nang kamatu na mati. Iya nanya iruntu Oko ni Romelo ipatandray kayakinat tari pung Allah Ta'ala makadaya kong kanapau ayak na pung Allah Ta'ala tongang. Paya ji amateng ni biningin kataw le papile tiaje te mati, tia mati. Ya mati pak, ni atau mage ditu melo ni matu kasubuy. Ya. Ya po ya dito je utia tapi kuat ni kasi pengaja jolo pak. Ni je tambah-tambah mo pa malay me. Ya. Jadi tabi idi pak dimonrina ajak lalu nang kaki masalah-salah sang kaki ripong Allah Ta'ala. Aja to na dita mawase-wase nasaba taulino ki sana. Tanya kita malap perlu. Majalengko-lengko ini perlu ta dia na pada perlu na lenrong dia ka sarinin nawana. Ayen na ro makade yetu sarinin nawata na salaiki almarhum Bapak Amiruddin kanja pajasana ya. Amir pemimpin, ad-din agama. Makotong ngampo Pak malalangi mak beri contoh lo masigi ekoloroy. Wasarai Amiruddin. Ya, iro to mamotoro mangoto yang kaniro Pak Amiruddin manca di contoh malala lo masigi eli pamana no berjama Amir pemimpin din agama.
Jadi makanja nitu terti na almarhum tinggal melo meni idoakan. Idi tu mondri tapadicingi kefiat na atu tuwatta. Aja ta masalah sangka-sangka. Cobana de pakapa na mati cobana iti lor masa umpamanya kok gije boleh almarhum nemal ya. Cobana ki pari-pari bawa di pakapa na mati. Cobana ipater ulo pandang. Aide iya matenge la yastakhiruna sa'ah. Manuali na to nasaba o kumiru masaki beton na ada yakuragay mo rola sairo sarikuamangi narandru iro sunga wadingi tatambaw murue. Maka paja ko to magala mamotoro nalapku itel listri mati. Itu alina malasa mo lay ampi-ampi mo lay agasan na ro lay achami mo nasang ito ro pesa mo ikalewo-kalewo rola sana. Nasaba melo ipaham makdeiro amatenye angka batasna. Bayangkan ngiro ya la yastakhiruna sa'ah. Tidak boleh dikasih undur sedikit sesaah. Isang sesaah di na si jam dito na si manne sesaah ya ko tahu tuo na paja makinyawa ya na tiasa sesaah. Dia ga jaminan makada si jat 2 jat 3 jat si di manne 2 manne 3 manne. Ya na paja makinyawa ya na tiasa sesaah. De na wat ding ipasoro. Kato tu biasa tau mawiri kada makade anak na je tu na tajang. Aja nang palat tu anak na. Ya, suruh ni mondo koro berde na mati. Pak ya kom palat tu itu mati masija. Milumanang lepal lampu ya ro kaya kinang makade. Iya katentu pura na taruh pung Allah Ta'ala la yastakhiruna sa'a. De na wat ding akhir. De na wat di pasoro. Pak itu bahasa Indonesia, mega bahasa Al-Quran. Pak Yeruriulo waktu na milo merdeka tawe, mega tahu salang marumus bahasa. Nah, iri di Indonesia. Indonesia ini terdiri sekian banyak pulau, maka diciptakan satu bahasa karena pengaruhnya orang Islam. Dokter-dokter Buya Hamka, profesor ini, itulah yang mencetuskan bahasa Indonesia itu banyak. Yang dari Al-Quran. La yastakhiruna. Tidak boleh diakhirkan sedikit pun itu ajal. Wala yastakdimun. Dan tidak boleh dimajukan. Pas. Sampai itu tahu madu perupang rona mate. Nasba aku mitur pas suka jalan na. Engkau tahu mati ko pakapana lampu merah. Engkau tahu mati ko galunge. Engkau tahu mati ko kolana. Engkau tahu mati ko tasie. Engkau tahu mati ko kapla lutue. Angka saba ko pura ko bone mate ko chopo kalukue. Maka gala makin re latu yasi majana seding rabba kuro palapana kalukue yasi colina. Makoro yesenge amatiang. Jadi tabe idi pak dimundrina keluarga anak-anak pada di mana nge bali bola ya makuto makade aja lalu nade tatarime pak birina pung Allah Ta'ala. Jenor miki bure aga pak burana ayak malabina pung Allah Ta'ala aga wasta'inu bis sabri innallaha ma'as sabirin. Kata tu makanya wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Talay sa barakange si bawa sempajange illau tulungan lauri pung Allah Ta'ala mulai ya persoalange innallaha tangkaling capan ni roya innallaha ma'as sabirin. Mejepuya pung Allah Ta'ala si ulung-pulungi, si wawangi, si bawai, newaiwi, na nempaiwi tau sabarai. Dega gatanga wadi yola na reko na tuju kisi di musibah sagadi na sabarakam. Apalagi persoalan amat yang. Tanya ini ban na tuju. Benenge ang katawad ding aja na mati, nasabak kanja, nasabak lebih, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja na mati. Tahu pa kanja na, tahu pa lebih na, nabi suruh, nabi na sinin na nabi, pangulun na sinin na nabi, tahu lebih nautus pang Allah Ta'ala, pura nubi pang Allah Ta'ala menrit lang ipitus susungnya, sabara, ikhlas, pemimpin keluarga, maka gerta alim lebih na Nabi Muhammad sallallahu tapi namo alim lebih na Nabi Muhammad sallallahu lesuto lauri pamasina pungul aja ne di bansanata orang awam ya naswa magay
Lisi din lori kesimpulan na maka de iya nakki nyawa mo iya tu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti mati. Hadis saya maka de al mautu babun. Iro sengi mati tanga. Kullun nasu dakhilun. Tungkat-tungkat tahu tama mana matukor tahu iro sengi matiang. Oko na pacarama ustaz pasoting protokol pak galu pak dar tukang batu tukang kayu tukang pandre ulawa pandre besi urone makunrei tau sogi tau kasiasi doktoro mati mana toke pangka mati mana samagi iya nakki nyawa mo iya tu mati jadi itu matenge aja tangga ija tanya aja iya tu makku mati tu tuongnya kita akan mati ayo naro Pak Bura yang kedua sempajang dapat terti sempajata nariko polisi ro pak ije tu pacar me macam apau pak tanyalinan 7 macamnya tu pau itu stase pak tanya laki na mate aga pelele pudangi kote ko ditanya sak berapa jadi ini ustaz itu tali tu macalo sabaraki aga pau ayat ayat emilai podangi ne burai ki si bawa ayat aja tetolak ayat pada lona na uji pak iya matanya ujian dia no dimit tadi itu setengah jaman ali takoi pak iro kutulo mata zia tu dia no dimit lah dah tahu baru way matu iro itu si pulu nihaya maka dia le retap almarhum dia nak kora katana maka dia pengelah ta'ala wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi na panonno ipacubay pengelah ta'ala termasuk atau taurang wal ju'i maliwasang melok mannasu teman na digaga minal amwali madde waram parange wanaksim minal amwali wal anfusi madde itawiri si de bola amatengi pada lawan idi na natujuk ko bola na pa Amiruddin ya to si tawe ko Palestina na kanamana niye kataw-tawrang melok mande na digaga masola waram parange mati imboe mati indoe mati amurewe idi ci dimo patuju ya kampota ay ko to sidin remelo manasu na digana nasu ay labi-labi pa ko kampo na tayo pa kampota kampo galung lautan galu rijang galu timur galu watang asle natuju ki sidi makade wal anfusi lesui lauri pamasena pong Allah Ta'ala salah surah malabita pa Amiruddin yan nari di patuju wasamarat mendarito di ka buah-buahan 5 patyo batu Quran-Qurannya surah Al-Baqarah ayat 155 56 57 yan naro patyo bayro na pudangi pong Allah Ta'ala pak burana pak itu di agama lebih na pudangi patyo bay na pacarata mo layro patyo bay na pudangi akibatna yan naro melo ipaletu na kade pudangi na setawe ko natuji bersih din na din riyo limay makade qalu wasamar wa basyiris sabirin iroya ya dito sa diwisemagi masinang kamakada gembirakan dia supaya dia bersabar kata gembira di situ masih ada tau natuju musibah tau amateang capu bolana capu ya digandrina ipudamopi ko pung Allah betina pung Allah Ta'ala serekom mangi iparan rumah di cingiro atita makade wa basyiris sabirin angka mo patu solusin na iya urusan ni surai sabara pacak diu-diui na saba asabarakang pa ito sabarakang si kanangang ko natuju ki musibah dito nakada tawe syukur ko di nakan ko tu musibah sabara ko di mendre wita dalle mo iya musibah si kanangang itu asa barakange ina raya isi depe itu sengi musibah si ba asa barakang maka dani dapi na raya maka de ninga ya satau sabara alladzina idza asabatuhum musibah iya tau na tujue musibah padan lo na idi iya ko bolewe iya ang kasirona o korapang yumungkang iya soso je temate soso iya oko baranti, oko paseno, oko rapang, oko tonrongi, oko kaniye, oko kadiri pangkajenne. Iya ko makka. Iya na loro mas sampai jatuh mati si tahu Asra mas sampai jatuh mati si tahu Deden tacit di. Mak jiji to matewe, talima terpa. Jadi
Iya matenge tabi idi pa di mondrina tapas lagi newi ini nawata ye. Bakka je tu ta bawah. Mereji je tu di bawah ye. Biasa mah tu kayak amateng ye. Ya ko amateng je tu semana tak dia na jantung ye. Tutama boleh samana lu bawang ngeru pa persang pa pinading sadi tapi yewa. Yewa na aga nego kang ipa birena yana na kada. Alladzina idza asabatum musibah. Podangi yeroto na tuje musibah nakada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yan ay aya pak bura kami na matarang oleh risinin na pacobele patuje si dia ata tapaham madecing makada inna lillahi yaru idi amme mangetta pole ki ripung Allah taala. Pura ki je de gaga kolino tu pura ki de gaga. Atuna na darin do ta kalau lambo tadi paga tanda-tanda kehidupan. Napang kata kulinonya. Wa inna ilaihi rajiun. Kami ti sambungan na yung raya Melo memang je tulisu loko pung Allah Ta'ala. Macakan itu sa di persata papinadita. Yero ayat. Ya ditowa di kakarakarang maka da akoma tumpaw ukur namanya nasa di punay bola. De angka pak burana memang ayat na angka ayat na. Inna lillahi ami mangata pole kiri pung Allah Ta'ala wa inna ilaihi rajiun. Ya ko yola ya rugagay sapuru ya rota makadade lisu manamo tawe. Nabi Muhammad lagi makaya kanja ya. Pacarame lagi matito matu. Benina pacarame, anak na pacarame. Pertakolle matito. Pasutingnya matito. Dia isang ko ya si saya nule. Nilo manamo to. Ya masahaba ka jadi laupo-upo mo dito naman cek apa. Masya Allah. Narikoyole si bawa sa barakang aga akibatna. Maka dia pun Allah Ta'ala ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lawalingi baraka pakka masih suku. Nah, kali kanjak na pamala nasa barakangnya. Udidi ilolo ngeto apa tiruang. Ya anu masulima nangye. Sidi baraka. Oleh paripung Allah Ta'ala baraka. Dua pamasena papung Allah Ta'ala. Pamase suku to pa. Wa ulaika humul muhtadun. Laudidi iya tu tau patuju musibah untuk lolongan apa tiroa pole ripung Allah Ta'ala. Betul nada isa dari madece maka dia iya jeru pale idi taulino yang katongan je de gaga pale pakuleta de gaga tau mulil lawawi ya sangi nyawa kumelo ijoka de paga tau mewe malaikat Israel mo dottoro e chauto mo impus tiato ni tama nanrewe dito na mitama we ma yamma mi bawa den naswa maga yana na kada nadidi ki pungalla taala mapijepul lori alena makade ang katongar ro pala iya sa pungalla taala na saba ko iloku je iya depa ayen ro hikmana tu ya sa takziya milo kilo ipudang iro aya tolay tacik de talimuka mi bagi-bagi matu ya wala mo 50 ini talati 10 tali 5 tali 2 tacik de seriko mengi meringang-ringang ipapinat dita tasadni insyaallah. Maka puni mengenai urusan ne rupa burana atau matewi ini si tahu tuwe. Maka dia Nabi Muhammad SAW yatba'ul mayyitun salasatun. Ya kumate tawe macin rola lori kuburu telu. Nomor sidi ahluhu sumpulolo. Si tindo tawe loki buru ya anak manitu apa bali bola sahaba andai taulan. Wa maluhu waramparang macu to macu ambalai macu karanda macu to apansa macu aga senaro mobil jenazah wa maluhu macu to amalae jadi telu tu ya cindole matu yeru buku tamatu kutolo mati na nas nabita sumpulolo letu oko babana kiburu yase dinano waramparang ambala karanda kumana miro yase maka dia Nabi Muhammad sallallahu Payarji isnani lisu dua matu tu. Lisu tawe, lisu tawa ramparangnya. Dia kata mulai menroko kiburu Namo pe kuna pujina wariala na tawe tau matena. Dia kata menroko kiburu Kamu monro cinampa-nampa. Dia nak sama mana lisu monro mojo lo koro tojo-tojo. Ya korewin apalagi kiburu rumah biring ala, mak biring awo.
kumuni ni wani muale na lisu to. Naso makaramente na bita, lisu itu orang perangi matu, lisu to itu sumpulolo dega melomondo dega makamiti hadis ay, itiro hadis ay kanja na tongang. Waya bo kawahidah. Munro mananunga sidi aga wa amaluhu. Ina rumeloti ya peringerangan lori aliku keluarga aku wiji-wijaku pada di mana tu makade loni me takut dito paje tu mati ni tambah-tambah itu amala-amala dicinye nang kamatu yewa siraga-raga kurki buru ya almarhum malewa ni cendra na Pak Birijama ina Birijama na tu tawe tau matarte na sampajanna itu ya. Jadi ia meniru melo ibawa Pak Yalino itu mana sesalai ya. Makanya alien almarhum bola nama tapi ara mani bolata tunri makasiwiang sarekom mangiru pahalana kasih berjuar yolo bangun ia boleh me ilolongan ia apalang na sabak tunri makasiwiang lori pun Allah Subhanahu wa taala ajak tatanak-tanak kali tamakada mako ide loni mini tambah-tambah amalae nang kato amala tak matu pakmu idi miluto mate tacit de agaro patarate sempajange mas sempajange pamulawatu ijagai sempajange ipadicing yang piampe lori dua tu motopi jajata ipakanjaki rutimu tak lori padatta tolino ipakanjaki seke nawaram parata ipiare wijawijata ipakanjaki sisumpungata padatta tolino daita ipata kakakta adikta dan sebagainya ya mana naruyasang amal-amal soleh tu mengaji ya laisar mengaji ya aja na dia ngaji lalu nata sesuai ngaji ki mo cek dek mi mo silampa mi mo si pilih mi yang penting mengaji ki na sebab ero baca kurangnya mencaji pak burai risisi na tau tuwe ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur sini na tau dino itanya tematapo ibawang angka tu pak bura na panonno pong Allah Ta'ala pole ri pong Allah Ta'ala sang Al-Quran shifaa'ul lima fis sudur naburai sara inin nawana atitta wahudan mencaji apa terio tu kirilebo nalino wa rahmatul lil mu'minin mencaji pakamase lauri sisina tu matapo na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala inaruyala seri peringerangan upadangan nak makadade tu namitta nasaba iro ijagaiwi asi pulu-pulungan lori sesena atau amatenge ijagaiwi sarekomang ajak nan caji retapan miro to mapangaja mi sesuai dengan keperluannya tabi ibu keluargana anakna wija-wijannya rosi pasangnya apona pacakari tapalapangi dadata terima madecing Pak Birina pun Allah Ta'ala ajak takadadina poli pun Allah Ta'ala poli tu ampe tu makada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan insyaAllah ini tuai mopa ipasediang aleta bokong untuk mengeloi wanua akhirat dene risa makada baja gaje sangadi gaje ula pemaga tau pemaga ida pimopa ka Ramadan ida pumoga Allah Rasul hijama tu kita lito ma sadiah mawas diri ki na sabab ero gage kupole ni dia paga tau tia tatta nito joka yero melo yewa siraga-raga amala dicita amala soleh tamati insyaallah upagang kani taamingkangi udoakangi alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik Allahumma salli wa salli ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi rasulillahi ajma'in Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ghafir lahu warhamhu wa sabbit lahu Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa takarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal iman ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والبركة على سائر أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا Pak Bapak Amiruddin
والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في ذكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند حساب Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, pencipta langit dan bumi, epo tapalapari keluargana, tapak bulang ni sipa asap barakangi, na tarima maricingi pacubata, tapak kapalangi na saba asap barakanna. Wasta'inu bis sabri was salah, inna allaha ma'as sabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma bi barakati lailatina hadhihi ajib jami'a du'aana ya rahmanu ya rahim irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Angkam mana tapasala weri kadaku pada lori di mana milo adam pengak lori sohibul bait tuan rumah, begitu juga sama-sama kita yang datang. Dan bila ada kebaikan kebenaran mutlak dari Allah Al-Quran hadis yang kita sampaikan wajib hukumnya diterima karena itulah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi nasihat atau pesan-pesan agama dari Al-Ustaz. Jadi banyak manfaat yang bisa kita ambil dari nasihat tadi. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ajaran Islam, sehingga kita kelak insyaallah akan menjadi penghuni surga. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas kesediaannya memberikan nasihat atau pesan-pesan agama kepada kita semua. Semoga senantiasa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa in da'wana alhamdulillahi rabbil alamin billahi fi sabilil haq astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.